Zdravo dragi moji i dobrodošli u DSF inspiraciju. Danas ću vam pokazati jednu jednostavnu heklanu traku za glavu u ovoj zvezdastoj mustri. To se zove Jasmin bot. Ovo možete veoma lako da napravite sa iglom za heklanje i jednim klupčetom vunice. Ja sam ovdje koristila šarenu vunicu, veoma je mekana. Pokazat ću vam kako izgleda sa strane. Jako lepo greje zimi kada je stavite na uši i čelo. A sad ćete vidjeti kako sam to tačno uradila i koju sam vunicu za to koristila. Tako, dragi moji, koristit ću ovu lepu vunicu Makariku dizajn. Jako šarene boje ovdje imam. Boje su prelepe. Vunica se zove Creative Smile. 50 grama i 50 metra. Sadrži 53% čiste vune i 47% poliakrila. Za iglu broj 8 u stvari, ali ja ću malo manju iglu danas da koristim. Svoju šesticu, da bi traka bila gusta. Vidjet ću kako mi tu ide. Možda ću se posle prebaciti na iglu broj 9. Jer iglu broj 8 i nemam, možda bih trebala da je nabavim, ali ja uglavnom koristim iglu broj 6 ili 9. Prvo ću izvaditi etiketu, pa da vidimo. Vunica je jako lagana i mekana. Već sam odmotala malo vunice, tako da možemo da počnemo sa heklanjem. Prvo ću napraviti samo jednu vazdušnu petlju, dakle hvatamo nit i pravimo jednu petlju. Onda ćemo tu petlju malo da izvučemo na gore, da bi bila iste širine kao palac na primjer, kao što možete ovdje da vidite. Zatim preklopimo i opet ubodemo, hvatamo nit, opet izvučemo petlje na gore i to ponovimo još jednom. Kad smo to 2 puta odradili, onda imamo ukupno 5 petlje na iglici. Zatim ću staviti srednji prst između igle i konca i onda ću nit kroz sve petlje da je provučem. Oko srednjeg prsta još stoji ova nit, tu ću sad ubodem i onda ću nit kroz ove petlje gore da je provučem. Tako ćemo nanizati još jednu petlju gore. I tako smo odradili ove 5 petlje. To ćemo ponovo raditi. Izvučemo petlju, preklopimo, ubodemo u narednu petlju, imamo 3 petlje, preklopimo i ubodemo u narednu petlju. Imamo 5 petlje sad. Stavljamo srednji prst između i provučemo nit jednom i još jednom. Tako da već imamo 2 napumpana boda. Opet izvučemo petlju, preklopimo, ubodemo, izvučemo petlju i još jednom. Preklopimo, ubodemo, izvučemo petlje. Stavljamo prst ispred i onda tu ubodemo, hvatamo nit i provučemo je. I time već imam 3 napumpana boda. I to je dovoljno kao visina za moju traku za glavu. Sad idemo do suprotne strane, opet izvučemo petlje, preklopimo, ubodemo ovu petlju kao i obično, izvučemo petlje, ubodemo i izvučemo. Prije toga moramo naravno na vijutak da napravimo, stavimo prst ispred i još jednom. Provučemo. Tako, ovaj deo sada ide gore, to neće ležati u donjem redu dole. Opet izvučemo petlju, opet preklopimo i opet ubodemo. Imam 3 petlje, preklopimo, ubodemo, 5 petlje. Ali sad neću nit odmah da provučem, već u ovim malim rupicama koji ovdje nastaju između 2 napumpana boda. U tim rupicama ćemo od sad ulaziti. Preklopimo, ubodemo, tako da ovdje opet imamo 2 petlje na iglici. Uradimo to ponovo. Preklopimo, ubodemo, imamo 4 petlje i onda ću u narednu rupicu da ubodem, jer sada ću samo 4 petlje gore dodatno da nižem. Mogla bih i 6 petlje da dodam, ali kod ove vunice su dovoljno 4 petlje. 2 petlje, preklopimo, ubodemo, 4 petlje. Stavljamo prst ispred i provučemo. Zatim ubodemo tu gdje je prst i ponovo provučemo. I tu imam svoju prvu zvezdu sa 3 kraka, skoro je gotova. Još 3 moram da dodam, ali već se deo zvezde prepoznaje. Na ivici se također vidi, tu također imam zvezdu sa 3 kraka, tu također. Međutim, tu nećemo sad dodavati krak, jer kada budemo završavali traku, tada ćemo još nekoliko kraka tu dodati. U stvari, njih ćemo posle prišiti, ali za sad se tu ništa više neće raditi. Ovdje opet pravim 5 petlje u ovoj rupici koja je ovdje nastala. I onda ću ovdje dole nastaviti u onoj rupici gdje sam već bila. Tu dodajem 4 petlje, a odmah pored opet 4, 2 petlje, 4 petlje,
stavljamo prst ispred i provučemo nit kroz sve petlje. Ubodemo, hvatamo nit i provučemo je. Tu sam već započela drugu zvezdu. Ovdje imam ukupno već 4 kraka, a u narednom redu već dolaze naredne 2 kraka. Slično kao ovdje. Opet izvučemo, ubodemo 3 petlje i 5 petlje. Moram malo vunice da povučem. 5 petlje već imam, a ovdje dole dodajem 2 petlje, 4 petlje i odmah pored opet isto. To je sada prva petlja sa kojom sam počela. Tu opet pravim 4 petlje. Stavljamo prst ispred i provučemo. I gotovo je. Time sam prvi red u potpunosti završila. Iznad osnovnog reda koji sam prije toga iseklala. Idemo sad dalje u visinu. Okrenemo sve. Izvučemo nit na gore. Preklopimo, ubodemo 3 petlje. Preklopimo, ubodemo 5 petlje. Stavljamo prst ispred. Provučemo. Zatim ovdje. Opet ubodemo. Tu gdje smo stavili prst. I onda gore provučemo. Opet izvučemo petlju. Ubodemo. 3 petlje. Ubodemo. 5 petlje. Tako do ovdje i ovdje. Već imam naredna mjesta gdje trebam da ubodem. Preklopimo, ubodemo 2 petlje. Preklopimo, ubodemo 4 petlje. Ovdje također 2 petlje, 4 petlje. I provučemo. I onda provučemo kroz sve petlje. Ovdje sad vidite jednu zvezdu sa 5 kraka. Ova zvezda također već ima 5 kraka, a ovdje ćemo dodati 6. krak. Izvučemo, preklopimo, ubodemo 3 petlje. Preklopimo, ubodemo 5 petlje. Dole ćemo opet 4 petlje dodati. 2 i 4. I ovdje također 2 i 4. Stavljamo prst ispred i onda provučemo kroz sve petlje. Ubodemo tu gdje je bio prst i provučemo još jednom. I sada tek imam svoju prvu zvezdu u potpunosti gotovu sa 6 kraka. To je prvi gotov cvijet ili prva zvezda, zavisi od toga na šta vam ovo liči. Ovdje su ove boje već jako lepo vide. Svaka latica je u drugoj boji ili svaki krak. Tako, 3 i 5 i ovdje dole opet. 2 i 4 i ovdje opet. 2 i 4. Stavljamo prst ispred, provučemo i još jednom provučemo. I time je moj drugi red već gotov. U principu će sve tako nadalje da ide. Ovdje bočno nastaju zvezde sa 3 kraka, a na drugoj strani zvezde sa 5 kraka. Ovdje se sada nastavlja ta mustra. Ovdje ću uskoro dodati zvezdu sa 5 kraka. Ovdje ćemo napraviti još jednu za visinu i zatim još jedan krak. I tako će na drugoj strani da idemo u visinu. Pokazivat ću vam još malo kako se to radi. Dakle, izvučemo petlju, preklopimo, ubodemo, izvučemo. Još jednom. Sada imam 5 petlje. Sada odmah ubodemo i provučemo kod prvog boda koji služi za visinu. Zatim opet izvučemo, ubodemo. 3 petlje, preklopimo, ubodemo 5 petlje. I onda ću ovdje dole da ubodem. 4 petlje, ovdje također. 4 petlje, provučemo kroz sve petlje i još jednom provučemo. Izvučemo, ubodemo 3 petlje, preklopimo, ubodemo 5 petlje, 4 petlje i ovdje ponovo idu 4 petlje. Sad već imam plavu nit i provučemo još jednom. Skoro sam gotova s ovim redom. Izvučemo petlju, ubodemo 5 petlje, 4 petlje i ovdje ponovo 4 petlje. Stavljamo prst ispred i provučemo jednom i još jednom. Ovdje imam 3 kraka, ovdje 5, a ovdje nastaju nove zvezde. Ovo je lepa širina za jednu traku za glavu, baš je mekana. Kao što možete vidjeti, nastavit ću ovo da heklam i onda ću vam pokazati kako ću oba kraja spojiti. U međuvremenu sam utrošila skoro cijelu klupku vunice. Ovdje možete da vidite da je ova mustra zaista jako lepa. Sve je tako mekano. Sad ću oba kraja spojiti. Moja traka je sada
oko 50 cm, malo više od 50 cm dugačka, tako da će mi baš odgovarati. Pomalo je rastegljiva. Trake za glavu bi trebale da leže usko oko glave, ne bi smjele da budu pretesne, ali ne bi ni smjele da skliznu sa glave. Zato napravite 1-2 cm manje nego što je to potrebno. Ja ću sada tako raditi da ću oba kraja lepo spojiti. Prvo ću iglu u jednu petlju dobodem i onda u suprotnu petlju. Nit ću onda kroz ove petlje da provučem. Ovo je baš praktično jer ovdje imam 3 kraka. 1, 2, 3. Ovdje imam ove male petlje koje leže između ova 3 kraka. Nit ću malo da izvučem i onda dobodem u naredne 2 petlje. Provučemo nit kroz ove petlje i provučemo još jednom. Ubodemo u naredne 2 i provučemo. Izvučemo petlju i onda ubodemo u naredne 2 petlje. Nit možemo onda skroz da izvučemo, nije mi još mnogo ostalo. Lepo zategnemo i ovdje možemo onda samo još početnu i završnu nit da vežemo u čvor. Te niti moramo naravno još da ušijemo, ali na taj način je sve lepo sigurno. Moja traka za glavu je time već gotova. Šav će ležati s unutrašnje strane ovako. I kada ovaj deo bude ležao pozadi na potiljku, skoro se uopšte neće primjećivati ovaj šav. Samo pomalo, a sa svih ostalih strana se samo video prelepa mekana mustra. Prelepo izgleda, veoma jednostavno i jako brzo ide. Samo od jednog klupčeta vunice sam ovo napravila. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Hvala vam što ste gledali. Do sa inspiraciju. Ukoliko želite pogledati još ove snimke, molim vas, posjetite moj kanal i pretplatite se. Vidimo se sljedeći put. Ćao!